Lakhain ko ratro, Dwarbagori constituency angkang Daythor police station kaparlo, Langparpan Kachelang Adolong akili kaheno parpik ajok, school college ki dunbom amumar atum Kachelang japhan anta thedung kesung kachetong nang. Labangso Adolong kawike ajuding pikanlo. Local MSC Richard Tobi Forest Board Chairman ahut pensi Labangso Adolong kaheno. Lapen nona bangke education man etlo setame bangso Adolong mi un idetlo. Lapen ke Labangso Adolong bike pen kaching koita abatay bataylo setame pangkrebe asonsi manden. Lasinon tong sekot pen RCC Adolong le selam le setame check Adolong an bagle nang selam piasonte mesenji. Athema students atum ke dam ke bang anke ake joywan doji pusi hawarara ratum pen chethan ponrenti. Lapen ke students atum kaning je polateng ke lang le ke thelote langsi ke hat ponang lupota pherang ke thingno nang chethan dun renti. Lasinon prabjen pen check Adolong an bag nang selam pi vek thapusi hawarara ratum pen chuning ridun renti. Rongsali panggil lah bakso Adolong lu mah nang tungkai kita keteroy. Tang kahing no ke pulon te kedang wa. Kaheng no ke lang si hat pon. Lang sega hat pon lo. Kai kita lo pulang sega hat pon lang Adolong kahing no ke. Ande pilon tenang tung tuning rigi lah lokal IM. Irrigation IM tadi. Lah school dam han Adolong nang pi Besan di. Bang ando lah pu student nang tung. News report Karbiang Long Live.